Ngai ni mwega mwathani agoco hindi cionde agituhenia tukiuga amen. Kumbe ari ngari humbite rwa rwake ni atuhenirie kana atuhenirie na agatwagira gitio agikunyanira nyumba eno itu akivuta JB muturi aroraga ciana citu arathukia githomo arathukia thibitari arabora bururi aende aziende okia nyumba itu tondu matwahota mundu uyu Kenya ngima ni twaheo gitio na inyu andu ambere ma Kenya yothe murorete uguo irenda kuonora muwe ira ya kuonania one term ni ama ni guthura Karis na kurega mundu wa UDA. Wapi ya one term ni ya kuchagua Karis. Huyu ndio candidate wetu wa one term. Wewe huwezi sema uko one term alafu unaenda kura kwa Muthende. Mtu yote ya one term